Zirtirtu te chibai leve kule tunjuma chuan Mizoram Sarkar Hnaruak hrang dil theite kan en ho lenga Mizoram LAD Local Administrative Department wai Hnaruak en masaila kangai dan chuan he na hi hnathawk ania LAD Department wai hian Mizoram ko hrang VC LC hnuaiah hamthatna le development scheme ron kalte lo vila hnathawk te lo buai puitu an ni ber don ni kum khachunga tan la kan nianga an hnathawk thadana zirin an performance zirkhanin po sei sakzel theikha ani donani State Panchayat Resource Center SPRC Aizol posting turkha ania faculty e-governance post pakhat multitasking staff post pakhat District Panchayat Resource Center DPRC khanin head faculty post paruk Aizol Saitual Lunglei Nathial Khozole siha te posting ni dona additional faculty post panga Aizol Saitual Lunglei Nathial le Khozola te posting ni dona training assistant post panga Aizol Saitual Lunglei le Nathial Khozola te posting ni dona multitasking staff MTS post som le pakhat district dina khan post arwakani block panchayat resource center BPRC akhan thematic expert LSDG post som ni arwaka chuta chuan block hrang ibok thingsulthlia darlon khobung bilkothlir thingdol bungtlang south sangau chongte tlabung lungsen bungmun arei ek korte thoveng west phaileng zolnuam phullen ngopa east lungdar tuipang kantia te khanin post pakhat theu khatiang bloka khanin aruakani office assistant po hi post som ni aruaka block hrang som ni kan soita ka te khan ani donani block program management unit BPRC hianin block coordinator post som ni aruaka nichina block som ni kan soita ka tho khan aruakani office assistant kam data entry operator post som ni aruaka hei po hi posting na mun hi block som ni kan soita ka tho khan ani donani ti chuan post work zat tiang hian an khai khom ta ila MTS post som le pahni training assistant post panga office assistant post som ni office assistant kam DO post som ni block coordinator post som ni thematic expert LSDG post som ni additional faculty post panga faculty e-governance post pakhat head faculty post paruk arwaka ti chuanin LAD department waya post work zong zathi zale pakwa ani donani lo chungchang en leila MTS singkhat le sanga an hlo dona training assistant singni le sanga office assistant singkhat office assistant kam DO singkhat le sanga block coordinator singni sanga thematic expert LSDG singni additional faculty singli sanga faculty e-governance singruk head faculty singruk le sanga te an hlo donani thiam na ngai te MTS class 10 pass driving license nei ni turania training assistant class 12 pass Mizo language middle school standard chintal thiam angaya computer certificate nei angai ni office assistant class 12 pass Mizo language middle school standard chin computer certificate nei angaya office assistant kam DO class 12 pass Mizo language middle school standard chin tin computer certificate DCA CCC CCA kan tiang kha eng ber nei angai ni block coordinator graduate ni angaya Mizo language middle school standard chin thiam angaya computer certificate aingam ber kha DCA CCA CCC ka tiang kha nei angai ni thematic expert LSDG graduate chin tana dil thei dona computer certificate ngai Mizo tong thiam angai bokani additional faculty graduate Mizo tong middle school standard chin tal thiam angaya computer certificate nei angai boka faculty e-governance BE BTech tana dil thei dona Mizo language middle school standard chin tin computer certificate nei angai bokani head faculty master degree nei tana dil thei dona Mizo tong middle school standard chin thiam angaya computer certificate nei angai bokani tuna na kanan soitak tekha working experience kumni tal lo nei du tu sam anni deal tu te zinga khan experience na nei lo tan po khan an deal thei tho tura chuan ngai ila deal tu chukum som pare tanga somli le pahin kar anni turani deal dan tura hian deal na form hi online atangin LAD website lad.mizoram.gov.in download thei ani a
form download link chu hemi video description a hian kada ani kan download mai don nia application form a hian passport size photo bel turani a ming address mobile WhatsApp number email education information tin post kan dil ming le posting kan du na mun experience te thiam na big skills kan nei ni chuanin ziatel angai bokani form kan fill up zo a hian kan dil na form hi director local administrative department Aizawl Miniko Khatla New Capital Complex a December ni som le pathum ralma in submit tur ani nalak dan tu recruitment process exam le interview hun le mun tu chu LAD department website a free tirna anon chual le don ani Mizoram Sarkar Excise and Narcotics Department Hnaruak en leila Group D post pathum arwaka regular anget alak ani don ani lo hi pay level 1 sing khat sang sari zali tanga singa sanga le zain kar ani dona class 8 pass tan dil thei ani don ani Mizo Trong Middle School standard chin thiam angaya tin dil tu chu kumsom paria da tanga somli le panin kar ani turani dil dan tura hian dil form hi Commissionerate of Excise and Narcotics Khatla Aizawl le District Shranga Excise and Narcotics Officer December ni atangin form hilak chua thei ani dona last date chu January ni riat ani dona ni dina form hi Excise and Narcotics Department website chu excise.mizoram.gov.in atang po in PDF in download thei ani don bokani dina form kan thelu rual hian application fee cheng zale somnga pektel turani Group D Hnaruak no kha tur hi sarkarin kai shoina dan tharangin personal interview chau manga lak ani don ani written test om don lawani chu interview hun le mun tu chu Excise department website lama share tirna anon ti chuak le don ani pathumna chuanin Zirtirtu Hnaruak en leila samagra shiksha Mizoram hnuaiah high school le higher secondary school a thoktur Zirtirtu CSS contract basis in mi engmozat kha lak an le dona hnuaiah tharlam ang hianin qualification neite le deal du tan December ni atanga nirup inkar chung hian deal na thelu thei ani dona ni heng kan na deal du na school in doddan order of preference post pakhat aya tam an deal thei tan school pathum thleng kha than thei ani dona ni kan du dan in dot pathum khan kan da dona ni school ming mera tharlangin deal thei ani dona ma ani omna kho a na deal te chuan an deal na khomi an ningai ni ti fin fi ana certificate kha VCMO LCMO in an pek chuan na khami certificate kha thil tel tur ani dona ni tin dan ding lai angin post wa ka tanga 4% hi PWD yan phungarwal ban lo te tan reserve ani deal na hi district tina district project office samagra shiksha a lak chuale website samagra.mizoram.gov.in download thei ania deal na thelu huna chuan post deal na school district a district project office a khera thelu tur ani don ani share tu tool dang te chu website lama anon ta lang le don ani high school teacher Hnaruak bi kha enila post somthung le pasari arwaka headmaster post pani sing thum an hlodona maths teacher post pariat singhi sangsari an hlodona science pasari english teacher pariat mizo teacher pathum general teacher pakua arwaka ti chuanin singhi sangsari an hlodona ni deal tu chu kumsom pariat atanga somthum panga inkar ani turani a STSC tan somli le pani thleng ina thiamna omdona ni thiamna ngai tele posting na mun te chu advertisement a chiang zokin tharlam ania kan lo enanga posting na mun pathum kan du in doddan khan kan thlang thei don ani B.Ed nei lo te tan chuan dil thei ani don lovani higher secondary school teachers Hnaruak bi kha en leila azat chia hi tharlam ani lova ama ero chu somnga ayatam ani khabei seitaila posting na mun le subject teacher Hnaruak te chu advertisement a chiang zokin tharlam ani a kan lo en chiang don nia high school teacher hlo hi sing thum fix ani don ani thiam na ngai te master degree in relevant subject with B.Ed nei kha angai ani B.Ed nei lo te tan chuan dil thei ani lo melani Mizo language middle school standard chintal thiam angai don bokani ole khati zong kha tun tuma Mizoram Sarkar hnuaiah Hnaruak sang dil thei te kan puan thei te chu ni sela video le peka kan mule don nia mutui mang thave gole